Hakajing maramat ya kajing king umyam kabandap riu benai mentau benai jemang. Kelanang pau bakalakta ya kibabon balang. Nakajing syakta kami mariang kabla penjabok da kiri upat ba. Kiba omdan ya kajing kit kli. Kajing syakta kinong lit nangwan hagadeng kali kaba daki kenta. Kajing syak pencaklia kepung umyam pat kiwi-kiwi. Mentalala benlum sakawai ka kubor. Kabalakta iki surok sinong kiba ya so pedeng ke surok na Riboy District bat ke East Khasi Hills District. Hakajing lum kubor bakajing yo ringdur ban pen I syakibor sorkar. Kata kapor badang ya chakmat kajing maramat ya kajing kingdam. Enla ban pen I kawai na kisurok. Kabalajar thai hadu kata-kata tang nakadaw kajing ya kali bat miet bat sengi. Nakatay kasurok kata kaday kasurok kabarung lingba naka umroy airport bat kawai kabenta pat kabarung nakasinong lum si lama kabayat lingba nakasinong umden mission. Bat mi pat nakasinong umrunja mausiat khnam bat ter kapapoy hadu maulai mautawar. Kajing yo ban ringdor ya kani kasurok kadai na kajing mi syakmat jong kipai ba nong song kibadan ha kita gitan kata kisinong ki baha papo ka Riboy District kasinong lum si lama ka umden mission bat kisinong ki baha papo ka East Khasi Hills ka umrenja bat ka mausiat khnam. Kibala pentip siya ka Seng Confederation of Riboy Peoples COP bat ha kajing simkia halor kani kinong yalam katay ka Seng kilalit ban jurip katay kasurok kaba ya kajing jurip lasdang nadu ka umroy airport pat lumsi lama ter hadu kabenta ka surok lailat jong kasinong umrenja. Hakajing ikran bu nong lom kubor nakaliang presiden ka kop ba bandari rentatiang ulay itu bakipai ba nong sinong ki bajuyat juyang lingba ka surok menta kilahab ban mat ya kajing sertok akalay kawan. Hakakit ka ba kamtam hakapang ka sitam bat ban yatu banalor ba ka surok kadai ka belas ni lupa menta di kibun sinem. Hakajing maramat ikajing king umyam kani ka surok kalanang seniu syusyu. Aden bangilayo sibun ki komplain na kiri pajba. Ayo komplain na kiri pajba ba kasurok kala nang sniu susu ban ya bolong mensua. Te ngilawan kum kaseng ngilawan ban inspection menta na yo umroy ngilaya sidum renja ngalum se lama ngilaya sidum renja ngilai silenter kasurok lalap di pot hol sudah kitleu kisar ki ba ape. Te balai ke sarkar kam simkia habang ipai sekiwe ki state habang ipai si Asam ki minister jongi kanangut jo kilit Delhi baron ripungun ngatara ki MLA kilit Delhi habang Asam ka snai kata ka flyover apo jorbat ter sedu airport san rutuli ki flyover ka snai ka jo kapor yu paiba kampan saja klasna bahai ki surak bagi paiba kinyat kali kamai kinyat tebalai hang ni sna tai kita ki kingdom kaba haban yat ki kali na we umla ban repair ki je kini ki jaka kata kare ki jing kentu na kalyang jo kasang basnova penbiang joy kini ki repair mentare lada ya ki wai sherman ki ba kremler kamer bidang siu ku tulap dik sa ki paulak takene ayu bin repair surak ibatang si power paulak ladap le se ban repair kini surak tebale bin pulut kaya ke pisah jong paiba nam ta kita ki wai sherman ki jong pi tengah kentu ya sarkar soba simkia lara sarkar kam simkia insa plan pada kawai galat kelenting insa nangne syakmat ngin haban perkhat ba kum kaseng na kam ta kabet kebiang jong paiba Nakaliang nong yalam ka kop ulaong. Hakajing sya ka sarkar kalade ban marmat lani pen bahasywai ketika surok haswa ban stang kajing marmat ya kajing king umyam. Namarkat kum kajing yo jing tep akipor men miet ban step perngap kitrok ki bakhat ar bakhat saw syakaru ki juyat lingba na ketika surok ka ba umla ban tep laki dai ki baket ayu. te kai ke bang so ban kentu ya ka sarkar ba shwa ba pin penyat ikini ki kali pajba nadu ki turis nadu ki kali kamai ki bah penyat ni surok so ba se da repair shwa ka sarkar kadai ban repair maru pajba ulah dep sew ka tax baro ki badai na kabenta ki kot kali ki la penbiang lu dapo DTO office tebalai kan haban saja kan ne alor bu hapkit ki passenger te nang ta dai nang ta hadin beng lalaj ben inspection ki jika yo ru ka khubor na ki pajba ba kitrok ru gidan ki bawan stengmet kitrok kiya nang ne kitrok ngimtep spo tayar khat ar tayar le se kiya nang ne ka jingking ha ka to ka jingking la tho shai batang sipo metrik ton la ban kit kamar te kitrok ki spo khat ar tayar kin kit kan ton te karnong safety se nang ta paiba nam ta kata ki jingking berja kabala katas nem kala nang te astang kan no kala dai ban condemn ban ban kata ki jingking ten rei kini kitrok kali ba kiya nang ne ka jaka
na lor ba bandari na kaliang uway na kiri upaj ba ubari nongshong shnong na katany umroy ru ulay thu ya gijing e kabakum ki paj ba ki mat ling ba na gijing sniu palat jong kate surok kabaw ladawa na sarkar pagkaday ban sinapan bahano ya kate surok nakaliang jungi kiba don shani sipo than boy ngila shamba ka jingsni jong ni surok kalong kapala penthut ya kalik kawan jungi hakaju kapor kamtam menta kadai ka porliur mdei ka jing bompet bnya jong ka government dan ka tanat piludi ya kani ka surok jumut ba ka penjenjar bha ya ki nonglek nongwan bat hakaju kapor ya kakit ka ba kamtam menta le ba kila repair ya kate ka dam kali barok ki ba kwa ban ki selong jumut ki yawan kini ki surok kala penmi sipun ki jeng pensnu susu ya ka ni ka surok tede na kata kadau na kaliang jongi ki rupai ba ki badon sani ka thain boy kamtam ya ka di ka thet kamar ka mata ka ba ki deban kit de ki trok ki iu ki johor ki jap ki ba selong la hap ban ya inta daga pick up dan na po kilti nong kendong te kamtam hak de bergani ka ini gisnok di badan seni ru itu ba bapli gisam jenjar he namar ka surok kam de ba he de ka surok ka berit te ladawan lagi trok ke ba dawan ki pick up ba daulan kin ya te jumut ka sni ka surok kali ka jonga le men hakan ka sengi jumut nga ya ne po ti lim siam hadu ba ka gerbok kala tukhu mau namar walong dayak nanti ne po damkan lang badon ka traffic jam ka ba cerkai Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya